O, gdje ste moji YouTube-ovci? Evo, Vučka Vašček, znači sjetio sam se nakon 100 godina da imam, znači, ja kanal svoj. Sad sam krenuo trenutno sa kerom da dignem neki keš. Nešto od YouTube-a, neka sića, nebitno. Tako da, nam je drug naš Roki. Imam dosta update-a u vezi što se tiče svega što sam radio dok nisam snimao, tako da bit će i to. Biće sve naravno snimljeno. Znači, šta sam htio reći, matična mi je u problemima, to jest mijenjao sam bio matičnu, tako da sam sad uzeo neku novu matičnu od 250 maraka, tako da bit ćete obavješteni o tome naravno. To jest, možda snimim neki klip, možda ne, kad je budem sastavljao. Roki trenutno vrši nuždu. Ok, evo ga, vuče kao lud sad, kao što vidite na povodcu. Nismo dugo ovako išli da prošetamo, što zbog mojih čuki. Ne, Rokić, ne, ajde, što zbog mojih ličnih, kako se zove, što zbog mog ličnog, u glavi tog, znate vi i sami, agorafobija i te gluposti. A šta znam, stalno sam na biciklu, tako da, evo, Roki opet vrši drugu nuždu. Ovaj klip će biti bez edita i bez ičega, tako da znate, zato što nemam na čemu editovati. Mislim, imam ja telefon, ali nije to jednostavno. Nisam navikao da editujem na telefonu. Eno, još neki pas tamo, kod nas je, znači, bilo ovih dana lijepo, međutim danas je, kao što možete da vidite, jako oblačno. Tu neki daju kao lude, evo Rokija i dalje. Rokić. Tu neka džipina sad prolazi. Vidimo se na bankomatu. Inače, veliko hvala portalu Mikromreža, koji je, znači, objavio mene i kuma da snimamo klipove i to. Dobili smo fazon nekih 300 pregleda i hvala svima na 3200 subscribera. Tu nam je Roki i dalje, znači, trebali smo danas na neki roštilj da idemo, međutim, nismo išli na nikakav roštilj, zato što bio je neki nesporazum, tako da sutra ćemo da idemo na neki roštilj, tako da nadam se da će biti zabavno i to. Ne znam, vidjeti da li ću isto da snimam dole, iće i Roki naravno, šta bi to bilo bez moga Rokija. Što se tiče ribica, proširio sam se na 3 akvarija čak, znači to je sad malo zeznutija priča. Međutim, dosta sam toga naučio što se tiče akvarija, tako da podijelit sa vama naravno znanje to. Inače, u nekoj budućnosti skorijoj planiram se baviti razmnožavanjem ribica. Pola marke po komadu je u prodaji, tako da što da ne. Imam oko 30-ak malih platija, molija, kako se već zovu te ribice, tako da ću prodavati. To jest, neću prodavati sad prvu turu, ali sljedeći oko 100%, sad ćete da vidite tamo šta se dešava u akvariju. I evo nas kući, ja i Roker smo došli, malo je nered ovdje, izvinite. Snimit ću vam house tour i ne znam da li ću reći šta se tačno desilo ovamo sa majstorom glavnim što je bio zadužen za ovo, ali vidjet ćemo još kad mi dođe ta matična. Sad sam vam malo spojlovo raznih tih priča, tako čisto da znate da se zadržite, da opalite taj subscribe na kanalu. Sada, znači, kao što možemo da vidimo ovdje je moj, tako reći, kotilica, akvarij, znači gdje se ribice koti. Evo ga, recimo, ova je iz prvog legla, vidite kolika je narasla, ovo su iz drugog legla. Ovdje imamo jednu skotnu, mislim da ovo plati,
Ovdje imamo jednu skotnu, znači ova kako se zove gupi. I ovdje je Black Molly, znači ovdje je jedna ova puca, mislim da ova gornja, nisam siguran, jest ova gornja 100%. Znači jedna puca koliko je skotna. I ovdje imamo treći akvarij, znači ovdje sam pokušavam da izmrijestim ove, znači kako se zovu, crne mambe i ove bijele. Mislim iz isto je to porodice ribica, tako da znate. Ovdje imamo čak i jednog borca, sad ga ne mogu trenutno naći. Znači one su tu, ovo što vidite ovo su ostaci hrane, nije ikra, tako da jebi ga. I znači imamo tu jednu pumpu, imamo ovdje sa prelivnim filterom. Znači evo kako odozgo to izgleda. Danas nisam spasio jednog maloga gupija, eno ga tamo vidite kolišnije. Znači ovo vam mali gupi ko punoglavac izgleda, znači njega nisam nažalost spasio. To jest nisam spasio njegove, jedna od ovih se izmrijesti, to jest rodila. Porodila se, međutim nisam uspio da spasim. Evo ovdje moje ribice iz moga odgoja, znači evo kao što vidite ove dvije male, 3. Imaju oko 4 komada, ima još tu skotnih ribica. Znači kad vidite ovako na stomaku da ima crno ispod, znači to je to, znači skotna. Ovo sam uzeo isto neku novu. Tu nam je filter, znači ovdje sam danas nešto čistio. Ovdje imamo pincetu da sjećemo travu i da vadimo smeće iz akvarija. Ovdje sam mahovinu isto polijepio, mislim da vam se sviđa, vidite kako to izgleda. Voda je sad malo ovako, ove čestice ima u sebi, zašto sam im davao kuvano, tvrdo kuvano jaje. Ovdje također imaju jedan krastavac, evo ovdje je jedan puž amazonac. Tako da tu nam je na 26 stepeni podešena temperatura, znači za akvarij. Evo da vidite u punom planu kako to izgleda. Znači nadam se da mi je razvaljen računar kao što vidite, ali bit će to, doći to sve na svoje, znači kada nam dođe nova matica. Tako da što se tiče za sada, ovo je neki bio update čisto da znate šta se dešava nešto u mome životu. Izvinite stvarno što nisam snimao preko 20 dana, skoro mjesec dana da nisam snimao. Nisam imao jednostavno motivacije i to je jedini razlog. Biće mnogo tema, bit će i live-ova i svega možete da očekujete u narednom periodu. Tako da hvala svima od srca što ste pogledali ovaj video do kraja. I pozdrav do idućeg videa.